turi muri Seoul National Park, Grand Park. Seoul urabona ko hasa neza, hameze neza cyane. Twari twasohotse ari muri Korea y'Epfo, murabona ko ari ahantu hasa neza cyane. N'umufrende twajanye kuryoherwa ngaha muri Seoul, murabona ibintu bimeze neza. Weekend bitango yaba haryoshe cyane, habashushe habashushe. Murabibona ko hashyushye. Elietene nanjye ndi mugenzi wiwe, ariko ngewe ndi umunyarwanda, ni inshuti yanjye turiga hamwe. Turamubona Elietene my friend, bimeze gute hano hantu urahabona gute? Ahantu hararyoshe cyane kabisa, naho kuruhukira urabona aho kwifotoreza hameze neza. Hameze neza, biragaragara utuntu tudizayininze neza twateguwe. Baradutegura neza cyane kabisa. Ahantu haryoshe, urabona baraza kuruhukira abantu, bagaterama, bakaryoherwa. Yego. Parike niniya cyane. Around iriya misozi iriho zarantur urayibona gute? Ni imisozi miremire cyane. Hari ishyamba, hari ibikoko by'ubwoko bwose. Urabona ko hameze neza cyane. Yego. Nanjye naje kuryoherwa kugira ngo nezerwe n'ibyiza byaho. Enjoy kabisa, twishimye, nanjye nishimye. Ni ahantu heza cyane kabisa, haryoheye amaso. Iyo uranganyije hirya ubona ibintu by'amazi azamuka. Neza cyane kabisa. Hey baby, hello. Yeah, come please. Yeah, come. Enjoy. Yeah, yes. Tukaba dukomeje rero. Twari duhuye n'abakoreya barimo baratembera nabo mu gihugu cyabo. Okay. Liège waffle. Harimo n'igifaransa. Milk shake 8. Harimo n'igifaransa. Liège. Okay. Atera hejuru. Yego. Ebana. Design y'urukwavu. Dore n'ikinyamasyo hariya hejuru. Ikinyamasyo cy'umuhondo cya gold. Yego. Ni heza cyane kabisa, hari utujaride twiza, uragenda. Ndakeka izo ni lights ziri ku rukuta zaka nimugoroba cyangwa? Yes. Okay. N'amarayiti mu biti hejuru harimo, bagira ngo ni amagi cyangwa se ibiki mu biti hejuru, ariko ni amatara bashyizemo. Thank you, brother. Yeah, thank you so much. Enjoy.